Pa ja. Evo Halto, čistač klime. Evo Harda koji je mobitel izgubio sinoć. Ništa od njega nema. Pusta je luster. Bravo omladino, nema bez omladine ništa. Idemo naprijed. Za bolje i ljepše Vjesolće. U Ilijaš pošao. Evo vam nož. Evo, hoće da luster. Hoće da nas pojede. Da ga obore. Evo, Halč je završio. Ide klanje lustera. Ide se čara, druže. Mjesec. Aj sad da pomenim ovdje. Koja ti tijela? Odkoć da se čar je stopa. Pogledajte. Najveći poduzetnik na Vjesolićima Ivan Šabić, kreator i administrator jedne od najduže rastućih stranica i grupa na Balkanu. Vjesolić u srcu mjesta Zajca Vjesolić. Želi da ostane, i tako dalje. Kod Devito neće lice. Neće ta nova. Ađoš.